لقامشلوجی روشا جنه هاتا گوتو بیش کرن رکسنا جنا کردیا آزاد او گوتو بیش بره و بر دیمن تایبت جوه جا روداوی هاتنه جوان گوتو بیشین کل سر روشا جنه هاتنه کرن دکتر زوزان خلف کو پسپورو شارزای دواره تندرستیا درونیا نفسی دا کو بزارو کرا گلکی مجول دبه او سمینر بره و بر لقال روشن جداين دروني كزاروك للروج أوي كرساني راستي وان روشان تناز فيج ورا بيجم جبر قالك سدامين جدا روشا زاروكان يا دروني الروج أوي كرساني خرابة براستي مثلا بوي روجيجي من بحث كرد التلفزيون هذا متشقوت مقوت بنير شد برابة زاروكي خوش بر مكتبي در نخينن جبر دبستاني در نخينن ونادن خبطاندن قلناها وني مثلا بابو دايك وني بشرا حزار جاري پوشمان ببن وني چاو پوشمان ببن وني بيجن نگونه بو حیف بو که مزاروکین خوشبر دبستانی در خستن مشاندن کرن کار کر براستی نابه جبر وان سدمان زاروک بچوکی دچن دکفنه ناوا کارین گران پسیکولوژیا وان درونیا وان تیک دچه جبر وی کیجی اف جوینین بوی آواهی کجبو زاروکان تینه چی کرن گلکی گرین کن مخابن يعني انا جي مثلا دايكن جي هنا لتفاصيل انا قرر لباجار قامشلوی جزیره روجاوای کردستان سمینار کاتب ریوه برن. قابل كوش مدرسة بي از بيبرونم او حوارا بونقبا دي وزاروكي. ایوارا دوشمه نهی ایلونا 2024 ریخستنا جنا کرده آزاد سرپرشتیا سمینار که کرو زانیاری و دیمنین تایبت جتورا مدیا یارو داویره شاندن. دکتر زوزان خلف کوپسپورو شارزای دواره تندرستی درونی زاروکانده سمینارا بناونیشانا آواین سردریه لگل روشن نساز این درونی و رفتاری این زاروکان پیشکش کرد. شوا دي قريب تعامله بزاروكا خرب كهجر ببين انه مشكله عن اضطرابك الجموينات جابو وايضا دي زاني بتشوا افزاروكاوي صحيحه نفسيا مثلا مشكله هن ولا نا وشوا بيرا تعامل بك كغوتنك خوش بهجر ديو لباف با آماده بونا هجماره که بسپور و روشن بیران گوتو بیج لسر مجارا سمیناری هاتا کرن. يصابونوا لي هاتين بس قازل حالي كوتني سر صحة نفسية للأطفال وجرينجياوي جيانا بيزارو كيرا جيلكي ديفيجو جنو مير بريجو مشروع زاروكا تي بفكرن دبي خوا بهيئين خوا بأهلين جفي كاري هارج برجو مسؤوليك جيلكي جرينجا برمجاز زاروكي تقريبا نوت وبينج كونت في مرحلة وقت بالطفولة المبكرة وك اسفنجية تشتغل دورها خو حميد بينن کسین آماده بونجی نرینین خواهد درباره روشا زاروکان روجاوای کردستان نشانده. عودي السر كيجا أسرارنا المحاضرة سر حالة نفسية زاروكا ربو حتى عمري 5 سالة محاضرة كبر جرنج بو مهم بو قال لك نقاط هات النقاش كرن جدمني وينا تأثيرها بيئة والبيئة المحيطة سر بيزاروكي تأثيرات دي وباف وتأثيرات تكنولوجيا براستي بشكل كيشاشتي أنا استعمال دبي لسر بيزاروكي سمینارا درباره روشا درونی زاروکان لنویسگاه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی لباجار قامشلو بریو چو. خالد جمیل محمد روداو.